before this memang I tak guna English dalam kelas. Obviously memang tak guna langsung, sebab memang maths kita bukan by language. Okay. So after 3 sessions, I think I got so much I can use English in class, and the students also accept it actually. Feedback from students, they are enjoying the English in class. Pak yang semalam waktu coach sharing tu, dia orang sangat impress. Lepas coach keluar tu, orang kata English tu, apa yang coach sharing menggunakan English tu sangat wow, macam tu. Maksudnya benda tu sangat interesting. Dan disampaikan dalam bahasa Inggeris. Ya, dan disampaikan dalam bahasa Inggeris. And they get it, right?